Whakatalo whaatu le suafa manu malo o tātou li I whaola o Yesu Keriso. Ia o loko kalama le nei o le Jesus is the answer o Yesu o le tali. Mātou te whaatalo whaatu, whaamanu I atu, le Kerisimasi ma le tausanga pou o lo tātou alo atu iai. Ia lofa le atua, ia maua, uma e tātou se Kerisimasi whiawhia ma le manuia. So let's celebrate the birth of our Savior Jesus Christ. Let's give Him the praise and the honor and the glory. Amen. Merry Christmas and Happy New Year. Manuia tele le Kerisimasi ma le tausanga pou mai lau por kalama o le Jesus is the answer. Whaatalo whaatu le suafa manu malo o tātou li whaola o Yesu Keriso. Ia o loko kalama le nei o le Jesus is the